CJ ahomatiw say ye ba ye no na poso ne de obokrata hyehyehye no ye boso wo ha no mo no na me de hyase ma wo ana ye ka hair relaxer ho asem ye ka hair relaxer na ye cream ko ye me ni Florence aja omo ye tie ho my hair expert no and o che se no ye cream no a ye de twi ye ti no se bia wa ye nacha na so ye pe me krompo na siefu a wo de twi na emu asane ene ye wo a wo ni nwi no be we na wo ti na ye te se akukọ nso abono no oh eno no echi etinu mase da ho nyambo a next week se mesoponi nti ebia na mekọ yusu yo yusu anya hwe CJ oh CJ ena ofia say twi uti na wedding fees an oh after SS oh okay be 18 years 18 19 no be 18 years say I was 24 maybe abrabo 24 na uni mu ye kwa me di we SS inte no tumi nya sa calculation no so atiase me mate ni keju na unim so bi ni obi ti the same class and so no wanyi che no se je wo bi da wo so bi ni obi ti the same class class mo to ba ku ho ma wanyi pa me na na ye de che say de brofo kwade obi a wanyi the senior most senior is a senior but in terms of age so be there na me the eldest e wo class ho she na manya puana na omo nim sa ka kire wo Russell ending on good morning Abena Opokua Ahweneɛ. Thank God you are back. I'm back. Your voice is better now. Oh, thank God. Stay blessed. Thank you. Amen. CJ, me se me na manyi wo class ho. Nti you also the casual age e beto to me ho a wetin. Abena ko anim a esrew. Metusela ko anim. Jeremia ko anim. Na jere assembly ni say oba the custodian there be the citizen the bokrata mu a ne fe to so nan omo che say cream na ye de twi eti na ye de twi ne sa na CJ yes eno na eboaboa no chemicals no ekọ ewra woni padua no mekọ skin ni mu a ena de fibroid eba no enti ma bebre no a omunya fibroid no ade no sa ni ma we nyina keka ho bi CJ onim se besi ene no ye ntumi si gina ye nka se ade potin we ena de fibroid ba na ensem we nyina no Dr. Isaac Frimpong ono no eba no fibroid any treatment na CJ oye expert oye obi a oboa esa treat fibroid yade no ebi wo hon ma age se surgery me se bi mu de yekoyi mom no CJ etesa akwada ne kase no etimi ye tesa akwada enye ba ko ebi die so no eye bebre na wona wodie nim to omutumi yiya timi yi be se 15 yetimi yi be se enso enwotwe ani nyina ne go obi awodie mu eba ne sa na yame anya wadoma se obetumi kra nyinse no na koye den sanse fibroid no awodie nim no tena na no eno mama ate asie sei na sei yo mo chese we no wokọ America yesi epidemiology hunim de ene omo study no na ede abetu dwa ne brofo no bobo so wa hane de sije mu na science kakra wa ntu omo de omo no ya omo nim na omo chese we no brofo kese bi wo ha ni nyina chemicals de ma menka na sa CJ chemicals no mo chese obo chemical ba kudin but no de em so to paper na de wa me wani aboso ama me why ade entinye na eno no omo chese ekoni padua ni mu a ema wo human and endocrine system no yes CJ more fire the endocrine system no more fire eko ase tete no okay ema ne ho koyira no na eba ne sa no a na fe lead to hormonal imbalance yes CJ kiremu kako ni mudu baabi ana ma kiremu asa nti no endocrine no sa no na sa na tie but ni nyina kokowie se chemical ni ko nipadua ni mu a esesa hormones no so ahu a ewo nipadua mu no na edisensunsuanso no eba na okọ star clinic ho na Dr. Isaac Frimpong ewo ene wo chese wo no bagana ha se ya ewo treat fibroid pa edi fibroid da tinim fibroid mu enimu de na eno no mo chese sa hair relaxers wo se enye se wo use no ba kopɛ no na wanya sa sunsuanso no wo use cha eya na edisa haw ne ba sanse wo use no me se bitumi biya ma CJ wutina se tutuo
ebia no ye den ntu be wie na otiase hyew ne je se otiase ni nan aye ekuro na aye ne so ne je se wo skin no e na anya chemical no affect your skin no tie no e no mo ka ho asem se yenye careful titu ne ma no mema ne de ebi mu na ya no mo ye pemi ne ade abata no krompo no e no so saa ohun ne so wo kyese e ma no ya ye ntu ye bo wo be yusu krompo na ensese ye ntentem obi won ma kyese owo na wo chimienu bi oso okotwe ne ti na wo chimienu bi oso okotwe ne ti cream na wo de na mutim no ne ya wodo wuti na wutinyu na se be ya ebebin yie ehu de mamma nti mesrew tiri de wo twetitu poni se wo so na wantwe uti a enye fe yenim saa nanso ya na matete so kakra wo so twene ba ko mienu bi a na wagya so a enenya me aboa wig aba bo konro na se wig ne wo so a for some time na wo de cream na fam ba ko bi wo ye hu free ho a enye yie tete no se je wonim se ye nananom no no mo de dade omo de dade sejem ma dade ne doko no mo de sanity ni safi na mama obi na chese doko na wo de into de odi numa be say sew na sanity and ye sani biaba and yakwata labo de nioma frafra mu ni ade a and ya kane de ye kane e se okro na beba so ma okro ne bewu chemical bi ankonkoram awon ye sani biaba ye pe cream kim no so bebre na wo dwom tino ya na ya ye ahye article bi a me kan sisi hair straighteners and relaxers may be harmful to health. Here is how to make them better. Na me hwehwe mu no there's a portion na me hwe baby a your friend is saying paragraph say using more than 20 years worth of data from nearly 45,000 participants in Boston University ongoing black women's health study. Bertrand and her colleagues recently published a paper in Environmental Research that identified a strong correlation between long-term hair relaxer use and uterine cancer in postmenopausal women. They say, "Oh, you should hair relaxer." I know, Africa. If I say blacks, blacks. Before my, I was a brofuna. I'm telling you, I was saying it yesterday. And to all no hair relaxer. And you obey the idea. I would decream no. Okay, relaxer na we are na bia ekofi cream na ye de twi eti no enti no no na omo kyese wo koso ayusu a be kwakọ wi eti no e ma akokram uterine cancer in postmenopausal women. Inti I don't know and sample na obedru menopause wonom no e na sansunsanso no nya inti asam na ye ka no wo cream ne ho no who CJ? Also, this risk was also independently identified in a 2022 analysis of more than 10 years of data collected in the National Institute of Environmental Health Sciences sister study, a long-term study of nearly 34,000 women whose sisters have had breast cancer. Both the Black Women's Health Study and the Sister Study has also found out connections between women who use hair relaxers and an increased risk of breast cancer. Ayo. It's fibroid now can hear you. Ayo. Breast cancer breast cancer. Asaso kafa kokram ho cancer. It see the criminal ye use no. Criminal dangerous. When him say obroni ni tinyu no ono no ya wo no from birth na no memremre saa otumi dandan no said opa bi ade ye ene ne ye se ye susu tinyu de se bawe de ye de nyankopon de maye no no na ene ye pese ye ya ne obroni ye penti na ne ye ya ne peme ne ye de fam se teme ne atena sia manana ni no me say to me say so CJ. Asiwo. Yo. Who we so so asa do ti akwa dry yam. Enu nti na ma humo bread dey humo bread. Ma humo bro. Dry anti kra na me twa meti. Dry anti na me man twa meti. Me tinwi no. Me nka na meti dem twa yan comment ya. CJ, dry am yi extra ya me ya ma na wani me say wuti ho hyehyew na heat yi ekọ wani. Oh, adan. Nyina mpesa mo ho efe. Nina so ene ye bobo so ma no yawo amamu fam amfichiko ne awo mu ne ye fanto nchen obo uti a ye twon me se wo wie utimi bo ti wie no abenu painkiller o na wo wie na wuti hu aso se ye na afensa wa ratchet screw good na no ebi mu sa no ya abena ko anime CJ iti ya wadaroma ye na ye ho so me nua ba mama we na ye keka ne sei no
cream no de na meka say abeye part of us into beka say ube jai cry beye de agye say waka say ne mikoyi miti na na wakoye cutting bi ene oni obi ani asem sori a wafa wona mo ba bi wig na obesa na watam na de butu so na wokọ no ne mom no cream no use de say wo twuti no mama sister yente so ate yente so na nufo mu kokram animdifo no na ema yete ase no we nyina keka ho bi fibroid a etete ma wa woda krompo na fibroid ne ba so de wonim se awo no wanya bi na won woda ukwa ya ka cho so wanya fibroid we bisa se e ba ne sen no bisa se cream no use bi ana won use yenya hwe yie misremo a madaroma na yenkwa no eho hia na se je ma wie no me de wo ba ma me fa nko daily guide mu na me mo wamane ahu si je unse circle ha ya enra trenkwa no so honom eje to honom mo chese ne okwe katafeto so nsia e wo daily guide mu a shops a eja tom ahu ni nkrofo kiosk a eja tom no enya sebukuma ye nuan mo ma ya omo so eye market ye business ohoi ho nyina asio nti se no e ka ba fie ahu e ka ba fie nti ukona wo ni ba bi dia ne na wa abomodia na what na fie sa obi tre nyina na ahye no enya de ketwa wa mo chese stores so na se wooden structures no bese bebro 100 na ejato mu ehye enti odi menra anwumre no me ye news ras me ka se me ye news na nkane ne dumye enti o ma se ba bi eja ne toye no so no na gridco high voltage transmission no na sepe na eja no etosa no nti e ma o ma na o mo ewo nima adabraka asalam down new town kokomlemle ye hai eni echesem potem ha de nkane ni nyina dundum ye nkane ni nyina edundum ye nti no sa ene de da obokratai ebo ho amane na Amenfi Central NDC parliamentary candidate ejaguni chemu den say ma me no de di kan no won to aba wo Ghana ha ni di kropo ni abato enwumamu a yisi di ni dwuma no ni din ennim anano a me ne executive bi kasa se me abada om chese kane no to aba bantama wo se den na wayi ni vote to free bantama e de aba Amenfi Central information what the obokrata imu ha say no on to about bantama ho no mo say court jinja injunction to no so enti on to me M1 no safo hin so a parliamentary candidate edema NDC no mo chese voters ID card no krompo na ode koye registration CJ yes enka wo fa voters ID card na numbers na wo so na ye 10 no de na ye 11 nto akwaje wo hwan ho CJ eno ni information factor omo de ne kokko gina court no e de koye yesene na de 11 and ubegie de say the obokrate chese na okita voters ID card mienu ono nko okita voters ID card mienu onya wen e ba ne say na nipa wa kukuta voters ID card no mo chese enhwehwemu no koye kokoduru akire say card ba kwa na kita no omo check card number no ano edian na e wo so no e ya branch e fenu say du baba ne number enti no o number no koya no mo de ba ko e ka ho e na chese esisan ye but number no e obi number e na wasan so ye ma chese ne bantama ho nom na o mo ka ho asem no wo se o mo chese party no so no e wo se wo ye obi a wo ye party ba a ba bi a peso ko contest no en fa so wadi hon mu djuma ne ade ba se mfi nan a o manfo ne wo constituency wodum no enimu e na wo se wo so no wo ye up to date what you deals as a party person no ukita party card ni nyina no say ma me forge document no keka bomu e no de koye sade no na NDC amanyoko ni me wo so omum pese asidot de si ye no CJ ebi be sibiem e na omutu sa na mo te say no court say ma me entimi mo no ho safo no so a parliamentary candidate e de ma NDC ye high court a was secondary e na wo de tabo no ato ma me so na ye fra no Joanna Kujo Jan ni kunu star ni kunu to nyom ya no abokacha nyom ba kwa mame wai na ye de agya ne kwan na se de aye de na ye se de na chese de be ya na aye ti na chese sia Amenfi Central omu ni NDC ni parliamentary candidate the court di injunction to the Sweden na chese parliamentary candidate ebi ni ho into want me ni dwuma sa parliamentary candidate emfa ma NDC e wo ho ko sisa asem ye da court wo mu be kan wie na watumi abeche mu ba bi okokonya voters ID card ni free ye ana eno no number say ye 11 no ba bi otumi konya ye okofoje ye konya document ba ye CJ ko wie kire no na eche se watu etwa de bibia edo